Biz endi bugungi konsertni 144-nji maktabda o'quvchi Kamila Gibadullinga bag'ishlab o'tkazamiz. Bu şarabız odatdagicha shunday izgi niyat bilan yordam yuzidan uyushtiriladi. Qizg'ancha qo'shiq to'y konsertda mana Rozga biz so'ngga qoldik. Bizlarga oldinroq tutilgansak da o'ngayroq bo'lgan bo'lar edi. Biz yerda bitamiz shunday kishilarga davolanib olgan ham endi preparatlarga daruga o'xshash kerak bo'lgan kishilarga. O'rtuşlar ko'p betalar, evet, просто так bularga o'xshash yemaymiz. Shunday u bizning de vaqtni har kishiga yordam etasi kelar albatta, evet, lekin muhtoj kishiga o'xshash kerak yetkira olmagan kishilarga biz yordam etamiz. Bu yerakda yosh organizmga yordam etishiga kerak bo'ladi. Onun rezultatı var mı yok mu deyip sonlarga yaramıyor. Onun rezultatı her vakitte de var. Şahsen her bir kişinin özünün köngülü için onun rezultatı var. Biz neçikkine oylamasak da kişiye yardım etmemiz desek de biz var bir nindidir ölüşte özümüz egoistlar. Her bir kişi özü turunda öyle söyleyeyim. Hatta bu hayriye işlerin işlegende de Oldakşı bularga yaramay, kişi baribir özünün köngülü turunda öyle. Men şunu işlesem, bu kişiye biraz yardım etsem, belki Allah aldında men biraz histarımın deyip özü turunda baribir uylayım. Şuna göre artistler rahatlanıp katnaşamadı şuralarda. Anın rezultatı bugün bulmasa sonundan olacak. Bu izgi fal, izgi niyet birincisi naşar bulgan eken, ikincisi yaxşı bulur. Şuna göre ümitli üzerge yaramay. Bu okşağına kurulgan nerse bulur. Bu köngül ko'tarinkeligi, ezgine keyfin ko'tarib, ozgina qo'ldan kelgan şey yordam etүү. Şuna göre de aytalar bit, do'stlikni da bütün narsani da o'xshaga qurga yaramay, ammo da lekin bizning qo'limizdan mana shushlay yordam etүү kelar ekan, biz endi har vaqtda da riza. Anda uyushmalar bor. Ammo da lekin birinchi şeratda belki onun yolunu da bilmey turganlardır. Belki qoyadır barıp müracaat ederge de bilmey turgan. Ammo da lekin var anda uyushma. Şuna göre iş işlenip bitmey, narsalar jitmey. Bizning jamiyat shulayroq bit. Şuna göre biz her vaqtda da özümüzning zakonlarının bizning yoqqa ishlaganini bilib bitirmeymiz biz. Şuna göre g'ayib bizda. Надеемся, что мы победим эту болезнь, как говорит дочка, обязательно. Химия болганда бик авыр була инде, но Аллага шүкүр бик сабырлы кыз. Тырышып, bütün лечение үткәрә, с пониманием подходит, что другого выбора нет. Шуңа күрә рәхмәт Аллаһка менә бөтен кешеләр булышалар. Бик көп очракта дәүләт тә булыша, бигрәк тә балаларга. Шуңа күрә дәүләт монда читтә кала дип әйтмәс идем. Анда нык акчалар шулай бүленеп бирелә. Әлбәттә бөтен кешегә дә җиткереп булмыйдыр инде аны. Ул бит бик күп бу авыру. Дөньяда авыруның төрлесе бар. Ләкин ничек кенә булмасын, әйбәт шара киләчәктә дә булдырырга, шулай бергәләп ярдәм кулын сузырга кирәк дип уйлыйм.